Kao dijete vojnog lica, Miroslav Prstojević je sa porodicom živio u brojnim gradovima bivše Jugoslavije. Najduže se zadržao u Sarajevu, gdje je dočekao rat na poziciji glavnog urednika izdavačke djelatnosti Oslobođenja. 1993. godine sa suprugom Jasminom uspjeva napustiti opkoljeni grad, a Beč je postao njegovo prebivalište. Već četvrt stoljeća u prijestolnici Austrije vodi knjižaru Mi, u kojoj je većina knjiga na našem jeziku. Na početku razgovora gospodin Prstojević se prisjeća kako je uspio napustiti opkoljeno Sarajevo. Ovaj događaj je bio usko vezan za njegov rukopis Sarajevo, ranjeni grad. Vraća se u oktobar 1993. godine. Onda sam došao uz pomoć Umprofora do Ancone, od Ancone, poslije toga do Beča i onda je trebalo godinu dana da se realizuje to. I za Frankfurtski sajam knjiga je bila gotova, a pojavila se na Frankfurtskom sajmu na 3 jezika. Kaže da je 1995. godine razmišljao o povratku u Sarajevo, ali ga je supruga odvratila od te odluke. Knjižaru je otvorio u ljeto iste godine. Ja da otvorim, ja sam se uvijek šalio, da otvorim kafanu, ja ne znam, ja znam doći u kafanu ili restoran i biti gost, ali da ja da vodim to ne znam. A ovdje u Beču je čitavo čudo lokala koji su naši ljudi otvarali. I onda sam shvatio da u Beču ima jako mnogo ljudi sa prostora bivše Jugoslavije i da bi jedna knjižara mogla biti zanimljiva. No ovo nije jedina knjižara u Beču u kojoj se mogu kupiti knjige na našem jeziku. U međuvremenu je jedan čovjek, jedan Jevrej iz Hrvatske uz pomoć jevrejske opštine, on je otvorio knjižaru isto sa našim knjigama. Željeli smo saznati etimologiju imena knjižare. Ja sam ja. Kad vi dođete, onda smo mi. Da ne objašnjavam kojim jezikom govorimo našim jezikom. Kako vi zovete vaš jezik, to je vaša stvar. Što se tiče njegovih mušterija, od osnivanja knjižare društvena i obrazovna struktura dijaspore s prostora bivše Jugoslavije se promijenila, pa je porastao i interes za knjige. Prije 20 godina većinu populacije su činili klasični gastarbeiteri, koji nisu imali potrebe za knjigom. Međuvremenu je došlo dosta mlađih ljudi, dosta obrazovanih ljudi, dosta onih koji studiraju i koji imaju potrebu za knjigom. Ispričao nam je i anegdotu iz vremena kada je adaptirao prostor za knjižaru. 3 dana taj čovjek redovno prolazi u dvorište i pozdrava uredno na njemačkom da bi u neko doba čuo da mi pričamo naš jezik. I bre, vi naši, ja kažem jesmo. Otvaraš kafanu? Ja kažem ne otvaram kafanu. Šta otvaraš? Knjižaru. Šta mu to dođe? Ja kažem pa knjižara, pa ono knjige, pa možete pogledati pa da vidite. I bre, ja pobegao od knjige, ti došao za mnom. Moguće je da sretnemo Miroslava Prstojevića i u Sarajevu na sajmu knjige gdje je redovan gost. Sajmovi u regionu su mjesta s kojih opskrbljuje svoju knjižaru.